Omsara iwa etai ya puri pue omusiba puri tina yen mask pun a menwai resai pue poraus dan en mask. I feel like I'm in a confined space. Tiro parong sada. Sia osupang rene COVID-19. Nge kirisong ni ko puna pare sileng ni kich ngai ke masawane ke ran ye. Sunu mi apa rata non family wa amben chamong chawan fitara ye COVID-19. You are me finger a year 2021 kukke at sipok seniat annut siboto senila ne fenifan akon ne watte usini mi apa rata ngani am family one I degree ngani kis meinisin. Kirisong ni kot ren e fanson apan fanson nangat tamat ikaya na shop checking ni kich don ene kan na che AGAT church kiriso ren e fanson chufingen met kota ferry iwa sipue nenengani achiu pun sipue kuna Metoch meinisin kota apasa iwa sipue seringach pun sipue rongorong iwa muring sipue eki achiu pun sipue weweiti ikasia weweiti iwa fokun nomot sipue niku sipue tiwa sipopot kepuniota meyo reo poraus don merika emen muan mi fokun watenen moni emen muan mi bisek non eurana kekerina dua cawanangang iwa reni ipati ni kira kopue sangani Europe kopue kut ach ko bisek mi ko bisek mi dingot kopue watong ni mereka iwe cawananga fiti ewe sip sangani Europe lupona tori Europe iwe fedra don koe company kanenian bisek wa kita koe bisek ewe owner ikana inue master iron ibu nepue kut epue wingani mereka ewe cawananga tolong don ewe neni iwe kuna koe pisek ngadupona kotot mene koe pisek iwa gunang amen liu nimang ika me watte ewa mana diudi ti manwe iwa tina ro nenue telegram don ewa fan zone semua Facebook ika messenger nge ra nene ifa ko telegraph represent telegram ngani nene meneni karmas marmas ewa mana tina ro ren nenue owner iwe irony ewa owner pun ekoe pisek amen me watte met en mi chuen mochen pui bakut ekoe pisek iwe lon merika era pue yene botoni ritini en fashion merika ye metoe ewe cawananga sentini ngani
new owner on Telegram. Can somebody read? Price is too high. You na puna ore kapasis. Price is too high. E kepisek amen me watte. Me enmi chuel mochen ipo kut ai po wengen Amerika. Iwe adiwin peliwan iwe Telegram iwe yemet ewe charanga nga pot diapeni and ewe newe owner. Apeliwan ni yemet owner apa sa? Metera. No price is too high. Ewe chawanangang diwin nga ni Amerika wana wasip ewe owner angay tinaranan ko chawanangang meinisin fitifingan me chambong terakku repo so pore pangay ekwe pisek mo ana wasip lupone wasip paceri oror iwe rafok kuna diwit donar ifa Papa ika epiduguruk nga arka biseka pue fiti wasip. Iwe tori ewe chana nga tetu moane wonate achuri pune iwe owner meinisin ko chana nga ra nomwan oror rachok modata repue etiwa ko bisek. Iwe chana nga fedore ne master iwe ika owner raisini fite archbishop ka wengani Amerika. Iwe chawana nga egis osiguan masan. Iwe ara met ewe owner apa eriuni. Fitu archbishop ka wengani Amerika. Iwe chawana nga ara pue. Esor bishop. Owner apa? Iwa pun ewe kapasisi nganuk iwe ranuk pun ekobisek amen me watte. Price is too high. Iwe kapasisi. Met en michuan mojen pue angai ekobisek ai pue wengani Amerika. Iwe waka peniweni ka rapue. No, price is too high. Ewe owner ranan nengani arapwe. Esapuna met we you erenuk. I did not say no. Price is too high. When akon me watte kasok ange. Ina met we chana ange keki lupone ewe tel krama adiwin arapwe. No, price is too high. Iwe ina anchiaguni aron ewe owner ina puna adiwin ngani Amerika. Ngesekut pisek. Iwe owner arani pue sapuna met we irenuk. Pengang ira pue no price is too high. Ita rirun kopue siden kepa side ngangian. Irun kepa cemeni amoe sai pake bakut ekwe pisek. Iwe en mi side ngangamen Muan met sakun muan pisek me watten moni nge pagita ne chana nga sekon eki chiu me tewe owner ereni pagitan chak ekko pisek akon me watte iwa rukaran ekiek esechuan silening ene owner yemen millionaire me chambang nen moni ina popune wetel crime rapue eseparore diwin eseparor ochmeme epome watte ange kena pisek ka diwin ina hirun ewe message no pogiten ewe chana nga medugara HCA na antor Europe apan medugara nonomun newe master ina popun adiwin ese ferry meto hirun epo ferry.
sibwe yadek. Kot seme mi dapada dandang. Kosemojan kobwe tongekem. Main kot sia tingor. Kobwe sugi mesem baik berguna. Kebo par sugi sedingem baik porongoro. Dapada main kot sia tingor kebwe sugi aja giek fangeni kich at tu fichin wewe. Edi si kich si porongorong kapasikinai si bodiku si bue etiwa pada poniuta non marawach. Kot kosemojen kebwe pusin kapas ngeni emen kich non efanso. Kot iwa tengor kesom ngit ngeni ya ibu kapas nge iwa tengor pekebwe kapas dan ngang kepunene ngang main kot ai wow edison ngeni fanso. Tingor nge ewengun mifet epo muri achekiek. Seni de poputan tori de sopora. Ike ach tingor achiatek. Nonitom Christ sayatek. Amen. Ika meor neumi piper opo sup ngeni kurfet sapun ruan. Iterapen ach deseni kinai pesa sibomare tikot o kinisongani ren ekkei difang. Sibomare tikot o kinisongani ren ekkei difang. Kurfet sapun ruani. Ogisineu ye neich ande kenai. Ogisineu ara ewe fanifan memasawan meinisin and ewe samot. Ir meinisin min nom one and ewe samot. Ena teraku ka erapoam nge done ogisin airan po wanian wan ewa samor. Ena fiber igapot ka erapoam don ace ade erapo and ewa samor. Ena angang enmi anika enmi nomdon and ewa samod difang ngonuk. Meinisin masawan fenifan meinisin irmi nomwan fenifan and ewa samod nemenien ewa samod ferien ewa samod. Ekena semerit ka kekeri pue nom nene wasamot. En kot difangunuk kicap chan tutumunu kicap chan anganga ekwa difang kot a ngeri kich. Kapacerong nej ke semerit nej paipeda reni kich pulsipue ifa asguder ekwe semerit asguder arapue niwokus kot non manawer asguder arapue side kot yue rupon repo memerita ikamo repo rikido nge epore fansau sepotone arrepo paling sefat pogitene wakapas eponom non manawer
Si pue fotiki ewa kapasen kot non manawan HK meinisin. Pudiwom di fangomeren kot. Dupanan atama acak ada menira kota nanengani kota apesa. Esayach and ewaman epucak met ada menira. Ibu pangeni emen John edisi. Iwe kot a verif iwe if me atam ra chufangan rawdi di vitamin Amen. Ina pun dupan at sise pupur kichmei ani wairasin pun sise mo complete. Si baca kusin nge ewe pek pada ewe pek. Dupan eboren si pera pemet. Ida si baca gerak engi po defiden man me fefit. Ika coach man rapue mamat ngai or fefit rapue perato iwe rapue cak mutira rapue met rapue kun ngani ewe epek. Panina cak ren eko fefit. Ika iri cak fefit rapue kaporaus nge resap konpan ifa ben ngai or remen Ebo perato sap fefin po ebo man, you ebo pal catching our attention. Pusin ferian God. Inapun eo re rifengen defiden man me fefin. At si buto ni feri family. Me tuition fefin non ewe pupulit. Ko derapo ami fefin au po sufeneti yonwe. Pudu amiwe. Pui mageren ewe family. Au pue rong sich ngani pudu ami epo sunjak and ewe muichefet rong sich ngani Christ ewe mageren ewe muichefet. Ko tara pue wisam enman ke potongai pudu amwe. Epo sunjak and Christ tongai ewa muichefet. Fangara manawan. Fanita ewa muichefet. Sipwe tong fangen, sipwe tipi fangen, sipwe angang fangen non art family. Sipwe adia sausage ngani meth kot erenikich. Ikayen fefin gopwe Sufeniti puduom don eren met kot afer iwe tong ebo pal diwin itu sibu jaga wewe ikapwe ngang mitonge pudu iwe waswasen tonge pudu iwe ebo to ni ane pwe asare pengen di pudu iwe ane pwe pada orang sufeniti ika pudu iwe sufeniti ebo pada orang asare pa ngeni ya ipo paltonge pune ke Metoch si po feri pwe ina kien ika secret ane por fefeta don manawan family en fefin ka po feri wisam ewa kota wisanganik en ewa moyan ke po pal feri wisam ewa kota wisanganik ika kich meru amen si po digitu si po feri wisach iwe arch family ebo fefeta Eportong, esap tongan yang mana ne pun area feuka awata pudu anu, pun Christ rapuin, keputengai pudu amu usinca Christ atongai amu ichefet. Keputemuni pudu amu, kepufangra manau fanitan pudu amu. Padina cek reno fefi. Kich pusin wani nisich,
ese paror nemeniat siara pue ngang pusin nemenia ini si imuchen meti po feri wafer ikamet da pengen siagi ki po kich si po pusin nemeni mochenin deti patch po nemeniat ngekot era ewe fenifan memosawan meinisin ane wasamot meinisin mi nomwan ane wasamot esor nemeniat pusin moan inisit esor ach nemenem kich ferian ane wasamot kich nemeni ane wasamot kich and wasamot siasire pun paiperarani kich nge don an kot tonge kich don an kot echeni kich don an kot echeni kich apusin feri kich don dapat kich kichok chan angang ka chan tutumunu. We are only the stewards of God's gift to us. Naman ke boto ni apesa. Pota ke rapue ewe terakku asapuai. Nge ewe terakku isewe senikot. Ewe terakku ifedang ani ke companion chan fer terakku. Iwa angai nei wa moni pusin nei pun wichi surun mana ni yang ang virus iwe awore wa moni iwe ang pusin iwana angai wa terakku iwe na pun enan terakku wai esap wai meren kot ngesiama dugi ewo kisin era ewo fenifan memosawan meinisin and wasamot meinisin mi nomon and wasamot cecemeni du porang tolong na fenifan kesewata watch pisek. You are born naked. You come into this world with nothing. You cannot live this world. Si popaldo seni fenifan usunchakach tolong na fenifan. Si adorong esor och Metoch si wato si bodo esaparo roch Metoch si poparwaro. Nge ach karakter ika dapat ina me si poparway asibo fedla seni fenifan. Iwe na pun siama dugi nge ewe terakku ia angani rekoe chanfer terakku arti becem kod ekwe chanfer terakku resefer ekwe terakku seni esor pun rafer ewe terakku seni ekwe Metoch kod afan wati dan fenifan ina pun pisagin kod pun rapue ewe fenifan me masawan meinisin meinisin minan nomon kapachelong kich aramas po kich ferien kot nemenian kot kich an kot ewe ti pechem an kot lifang ngani ko chan fer terakku ye nganuk pechakul kebotoni feria mga esap kot ewer ina pun ewer siak kerie wa po watch yung kot apasapun esapwam po wai enawa kepoawa nanom kepwe edlingara kot Metoch kepo feri kepoawa ewe terakku kesapwawa terakku kepo sore ika kepo ni aramas ika kepo feri angangan kiri ngau we sabina echean ewe di fangkot engeni kich Metoch meinisin kot engeni kich sipwe anganga asipwe edlingara kot sipwe feri asipwe edisi nen kot aramas nge dapengeni fan chamang sia eruga fengeni ewe chan odora awewe ipu chagera ika
ka ngeni emen diffang lon Christmas you are fan zone ifa fan zone watten fan zone ngeni feni fan semerit raga pasani Christmas pun ragegi nge Christmas you fan zone arepore angaimet lifang you luponatori Christmas sia mese papa sia mese simongo putor remene pue atai ach papa pun fan zone mi alim mi murinda unisen feni fan HNE fan zone you lon Christmas ur lon ko sito ko company pun rakut ko di fang arpo fangada lupan ka fangada emen awe check emen cell phone ngani emen am friend ka nom you yen no mo ageki pue di fangan seni senu ke gamet pune ne ngani we phone you ina metina ite imocheni pue walong na chekiek pun sa eruga fangan ni kids ewa fangada we phone Egypt chan atora Egypt chan met Egypt chan atora chan atora en kotwe lifan Metoch meinisin on fani fan en kot you fan chan bang sia ruga fangen ni ewe chan atora me chan fangato ewe chan atora me chan fangato sa ki po you Pratericio ewe wisen ngani teraku kiri songani ichio sia kiri songani ewe chan otora ngesia merdukaro si kiri songani ewe chan fangato ngairin yen si wakong kiri songani ewe chan fangato murin sa kiri so chapur ichio pun apa an ko tong non fulfill ewe chan otora si popal kiri songani ewe chan otora pun an ko to tong apa non ewe fulfill miech ika ka emongani emen chan echik kafir ngani yen kafir ngani kot ewe chan echik nen kot preach non Christ ika ka eni women chan kaka kai fe faiman me sidera ekki Metoch meinisin safer ngani kot dan luponamu ifa non dan quarantine dan hotel amway wa diwin Amerika ti samper ewa tori Guam ewa non dan quarantine tori ti samper engol me onu nge don amway wa kotol news don ran iwa kuna ekwe chan angangra terepini ekwe vaccine ekwe Pfizer ekwe safe fanitane COVID-19 iwe kosen me non pioi non ewe fan so iwe dupani wa kuna ara terepini ekwe vaccine repure wengani pioi ika Londonian iwe pada kis orang aseta epiduguduk pun iwe kosen epure feyet pun ewe vaksin tori Guam chamong aramas dan ferifan millions ra mero pogiten ese torir ewe vaksin torie ise sirega ifa fitemen aramas ra angewo pos ngodona chwewe tipur ra akoma ekwe sidap ikakwe me watte ar semua ka pang dan inisir iwe popunat pros fanitene vaksin pun ewe vaksin atau ni edisi kit asipongasela seni COVID-19
ye someone scientist ra eren ye someone sa metu pandemic nge ra reni ki pa endemic esechuan or fan so na ne bopat kuda yue chamang resewe weti ngayen mengang siawe weti pat pogita na sia awrat fan so de suki ewe kapesen ko tikamet ewe kapesen ko a ngeni kich ewe saram posipo weti poike masawane ke ranin sapodan esechuan or at fan so na sipotinara don manawat ko dara sipule nenneta ngeni dan poe at amanau achak kanato ewe fan so si sebodewin achak arabeto meinisin ekwe esisit wan wam kwe waseres ewagan itangani menu periu beto menu periu lupa sia serta wan kwe man ika EPP ika puro-puruan sehat sakupat iwe siato on sireni neni ene wefenu siato on sireni poe wefenu achak arab pota pesiaku na kwe esisit non matau ika fanda iwe inamet Christ areni kich watch and pray au poe masa au poe yatek ye met sibofer don keran saponon sipo mamasa sipo yatek sipo mamasa met sipo mamasa ekwe sisit ko areni kich ika lupa na upaguna ke sisit awaside poe ai warato esechuan toa iwe inamet sipo mamasa erdeani kapasen ko suki ekwe kapasen osini posipo weweti posipo to ni guna yan sa nonnom yan nge don fenifan seni chok manom tori to year 2021 may ore watten semwen seni dom tori esor safer semwen a ideni tipis iwe chamong ra mero don tipis rese angai ewe sefe ewin pogiten rese sidei nge meor ewe vaccine fan iten ewe semwen mi watte itan tipis don fenifan chamong rapan mero don tipis pogiten rese mochen angai ewe vaccine ika ewe sefe pai pedare nikich pun Christ ina ewe vaccine faniten tipis ina ewe pos sipangai pue angai sakich seni ach tipis iwe wisdom we say sipue sidengari aramas fansoni fenifana kokoro don manawat tipis nge chamong ramero don ar osupang pogiten reseside ewe vaccine resemochen ekawachir misire ngeresemochen repue apos resemochen repue angai ewe vaccine Jesus Christ trage ki po sipon nit ko me orimwe me orane me orife me orai friend me wattene moni pan me ko I don't need card I am okay me or ewe poraus ika ewe dios don piper I think any kich usune ke aramas me orewe emen man mi pisek lupona wattero pisekin awattero anan iwe ake kinga ipure atayati ekwe soko me kukun ngai pure ewe ta ekwe soko mi watte puine sexual coach ene sexual coach piseki don ake soko puri wakon piseki sekero akon wattero e tufich
Ewe man pai pelera pa eutan koe soko mewate minafe. Pue botone ane po kuchirong pisagin po kuch anan ika an koe pisag meinisin. Ewe man an nengeni pisagin nengeni an 2 feet ika nengeni anan mamet. Met ibu de fer ngeni igugun ekke monge igugun ekke pisek nei ke moni sapchuan itengeni ibu de chak momonge ibu de chak kun ibu de chak papa iten ran esapchuan or osupak. I have everything I need. Ye adon ewan mi pisek pisek nge Metoch ko tairani. You are a fool. En emen mi tiparoch. Etewe a paparene koe lifang ko ta fangeni nge a peitau got mendon egegin. Got par meit en a orre Metoch meinisin. Ese cion paror met I ter ika met I ani osipag ngagot ay rapo o ina en emen mi tiparoch don choke punin beto bude fer e bude malo yen e pue pisagini e ko pisag mi chamang yen e pue eni e ko monge mi chamang du semua merah don an osupot. Pugitan met odurau kot medon marawan. Gegi pue neike chananga neike ifa neike semiri neike moni ke pisek esecion palor met pue ani osupunga ngakotara Gasengasa cite tenran mi pisipich Isa non fan nemeriach. Nemerian kot. Ke pocha chemeni. Meitongani podone Iran ikade pune ikade sos. Ngase botona ne pue pichira mochira. Awes I found so. Ngisipo yatek sipo tingor. Pasiparo mota ach found so. Sipo chemeni kot don unsen manawat. Sisop ciwan tunarat. Sisop kuf, sisop tup. Trenan setan nga. Setan e pue pesengan ni egegum. Pun lesor me ciwanor. Pat lesor me ciwanor. Next week, next month, next year. Naman e fanor e coach me date. Si fan balko coach ngeni next year. Don't do that. E war si poko coach si rapo ika fan detipen code. Ika fan detipen yan code. Epo na usun at ngingin at poros. Ika fan detipen code for next month. Iwe si po yen me yen. Ika fan detipen code for next week. Si po yen me yen. Even tomorrow is not promised to us. Ina po pun paipen ay rapun met porosen na neo si po na digusya guru. Peitara si kei. Esecuan or mer si po fer ngani porosen na neo. Awes peitara. Paipera para reni kich pun sisa parawdi ngani porosen desor. Pun sisa sirei ikasi po tigari desor. Ngai netchek paipera rapo ye chek ikinai chek fan sound beto fan sound fit fan sound guna mana amen ye fan sound lupon ni chiwen or ewe ngasen mana rem merei ye fan sound sipue fan ulus mana wachingani kot poiga mo si sop tigari resor e kasa tigari kot sa pachengani kot aworach eblikudu esa chiwen or ach posupang ina puna ramot si pue kiek si porong-rong me si pue tiwa dugu
kapasen kot. Metoch meinisin kot aferi fani tong fani day aferi ren an tongekich. Aferi anepor nonomochin don manawach. Please just give me a signal if I'm over time. You were, what's that you mentioned? Okay. Mayor Ekachra Kapasis. So what really is Christmas all about? Is it about just giving, gathering as families, travel long distance to visit friends? Is it about celebrating with food? Asibojak abawai kich bifang. What Christmas is really about. Met HN Christmas. Receiving? Yeah, right, Christmas we receive. But is that in HN Christmas? Ngani kids? Show them. Christmas may lura seni asibojak angay. Praise edi kesasabuera meto kera receiving me. Eko bisek ikame or amen. Thank you. And called live fun. Ira meth wewen Christmas. For God so loved the world that he gave only his begotten Son, that whosoever believed in him shall not perish but have everlasting life. Ina wewen Christmas and God fangara no aramen. Don Christmas ranin Christ ubutim. Don ewe the sense yarong po itan Christ metewen Emmanuel Christ ato senirang memonane po ubuti fanifane po itan Christ nge quote now don that ubuti fanifan paditan iwara cerare ni kicitan Emmanuel quote non rich Kitsi asire ngecomong don fan sound lupon Christ after don kaleri afar-afarayo kapasadim aferi kosakupatin manaman John don fan sound lupon raguna reseguna arpo epoto waro sari sometimes I got stuck trying to put my word in Rejekuna pun dupan Christa perfected on Nanakoreri Nazaret ikakareri dan Yuta dupan ragina rara ye ewe man nenewe nen Joseph ewe carpenter menen Mary isabal oriter don ewe community irchak humble ordinary people. Iwe inay gugun arkuna. Ngereseside ni padupanan Christa fetar faith nge inay ewe kot metawat non rich. Inay wali fang. Pusin kot finitara don fituk mecha fetar wan fenifar. Nge mecha kraguna ye ewe at nen Joseph Maria. Esor eguna pwe ye kot non rich. Ewe fas aramasada iwe non rich. Christ ewe kapas non senichok memonan fenifan sama visita. Ewe kapas non ren kot ewe kapas ime to I kot. Iwe ina difag This is what Christmas is all about.
Unto us a child is born. Ewa di fang. Christ Jesus. Iwe ai dugu chamong mereit si baru sun chamong aramas. Lupa akan kanato Christmas iwe siapa dimeti mach angai metaaminan dom siapa macam si peitaro si pewarong Metoch minafe iwe siapa ada kokat ma meti bude feri dane minafe ni ada bude eto isap cuan sakap isap cuan yun maruo isap cuan namdam tegia isap cuan chofana isap cuan bochania isap cuan awata puriwai isap cuan soda chambang sisap side ya nemen New Year resolution after one New Year iwe siafokun angange kren achoe resolution ikamet iwe murincak fitu maram ika fan pade wier murincak sapal liwiti ewe cak sakun marau manawendo pada why Christ erenikich pun without me you can do how much nothing era poemi ekwe paran ngang ewe popun ika se fotorom kapacengan ewe popun iwe you can do nothing esor manau nanami ina mo ikai pokak kapas ipo gerang ipo fetar nge Christ ika kota reni ipo en emen mi me eka emen mi me nge ika mo emen epo mero nge a pacengan ewe manau ka popun iwe Christ ra ina mo ika ke mero nge kopo manau iwe na popun ese to ni asipo epo ni ta achkwe New Year's resolution nge ye secret pogo pinapan pusin ifa ngani kich Christ era po ofectore yerkewe ami mi waires mi watcho ipwe asesyo kami Christ mi sire ach di po yakingau non manawach Christ mi sire ach ke osupang ika chofana sia waires red po sia mo jen sipulay gutiu ach chofana seni chok don ko 19 fite ka 20 fite sisapuak echok egis murin sabal morgukur saja ko sinenteya entrak ko amo chene puede forward ne puede set nge enteya chok morgukur laren poga eseto ne ana poki ana pue mokit ina sun manawach medikun Christ nge Lord Christ you was siato oni ferry fitu all siato oni ferry meinisin not Christ that's the secret Christ emergency pue etoren pue pengeni kich asese non manawach beta mo supang beta mo ires beta mo chen fetoren Christ with open hand Christ is calling you come unto me ngame to supangan fanifan kachararong ewa come unto me ipu edisuk ipu posa renusam kramecho ewe men afetat fetat Christ acha kauti saudi pue bengeni ewa asese edit non manawan ngodu bonewe almasa kanengeni Christ arab kane bone angai ewa asese angai ewa feyot kinamwe bone chat khalifa rapar करके rapar kul ese to ne pa ngai ewa asese ese digena ngeni ewa ya che ane pue angai asese non manawan ina pun che sibue etiwano Christ non manawach iwe nech piper irony kich pun ika emen pacengani Christ udi timeto emen arama sefer ewe minan nom wesira nge ewe marau mithe poputa that's the secret to your New Year's resolution. That's the secret to my New Year resolution.
sipue pachengani Christ iwe inatun ach namanam tekia ach chofana ach eingeng ach soda Metoch meinisin ikasia pachengani Christ atolonga ekasiuri non manawat warong eu manawan tong yaramas manawan tekisasar manawan duguruk me duguruk non kot ina met epue erisiki asibotoni eponiuta achkue New Year resolution sipue pachengani Christ in Christ I can do all things pun Christ ewangani hich ewe fayet ewe manaman asibotoni wiriti emen mesefet non manawat ikara Ruphino potaka sechuan ika kolpi potaka sechuan chofana potaka sechuan sakam iwe ipune saingoni ipu edean senidon neich e piper eriku kichimensin kichimipal pusin chemeni ngijok mochani pu edeani iwa ya kolpi ifa example nge kichimenisin Kelatia sapun ru ogesin riwe kolpi potaka sechuan sasagau kolpi potaka sechuan fitire kawachan soda iwe periwan pogitan kolpi pachengani Christ audi diemen kolpi me surfe ewa kolpi ndom mero peyasro nondom fan put ngewe kolpi minafe iwa pobutade manau kolpi potaka sechuan sasagau potaka sechuan fitire kawachan soda potaka sechuan eingeng periwan era pesa pun iwe esop chuen ngange iwa manau esop chuen met esop chuen ngange iwa manau nge Christ manau don ngak ewe kolpi au sisire pochan sagau chan soda chan enge peyas amero manau iwa eni iwa manau rena duguduk lon Christ ewa tonge o fangara manawan fanite secret ika kien sibotoni eponiuta New Year's resolution chechemeni emera pachengani Christ auditi emen aramasef menen domawes ewa mina fe apoputa Chambang example me fislon non piper om sari de chok sengoni me orewe men muanitan Saul men Pharisee of the Pharisees he called himself I am a Pharisee of the Pharisees you men chan metowe titipan po chan fiti Christ men Pharisee men sawmun afakun sidei ewa piper apar sidei arkoe Eurenian chan sus watte wisan yemen muan sugun prenewe watten sensei itan kamalian iwe kichmi sidei porau sensor medom iwe medwafer ayungani an kodo michefel ria fer kosouden aturulon karabus nirera wichir ngarupana pasangani ewaneni Damascus webo pal feri chogo sunmeta feri melon ko coach neni ina atun or metewe ar chufingen me yenewe me Christ sia kuna wasaram ikasia andeani usine wasarama apa yang ni mengu Christ apa yang ni Saul main alien ngang Christ ewaka riafai meth kamochen ko bue
Feila ngani ewa terinim ke poto ke bo feila ke bugu tayani mu yena tresin yenen hemen neni man iwe Metoch meinisin ke bo weiti iwe ina met afis ngani sal ewa chan yungani kot chan area for sodeng rupana pachengani Christ iwe itan apa siur seni sal aitani yenwe pod sal ewa chan area ni sodeng kachan yungani Christ aitani pod ewe champion anwe ke pasedlin ngani ke chan centais iwe siasile porau sempol nge I apan mesinaro ika apan mero feniten ewe kapasen kot ina ena siwit puga pina pon ngani ina pun pusin don mekian pore e sok chuan ngange sada peyas ngang sad iwa pachengani Christ ina popunao ke siwidin don marawa iwe ye kota fichifich don manao kota par fichifich don manawe ewe fidata anon nomrem ewe fidata anon nomre ngeye am kot pon ikaw po fetore opo ate ami weires ami riafe ami mochen ami wasupwa ngang ipongeni kami ewa ases kiriso ngani kot ren arkabas kiriso ngani Roger memi kiriso ngani kami ekomichen fefin dupona iwakan torongwan ewe phone ngai wagina nemi wetenki amen amen papa detipe ina mo me sefiti kami nge iwaside payami awanan nom nan we farson yatek we also do the same thing on the other side iwe ikeke Metoch amen aifa ku non manawe at si pwede gitu de angang fenitan kot si pangang fenitan achke family meinisin angang fenitan Chuukese merit po rupone waran ebo arato kich meinisin siamochen po kich pudiwach neich achkran meinisin kich si po pacharong nonewe muiche chenaramas seperti nengeni yei ewe achwa samor warato puyo amenawe kich so puedo achiatek achangang fenitan kot fenitan achke muich ese chuanor fanson dinar kirsongeni kot